মই আছোঁ হাটবৰত 5:40 বৰ্ডিঙৰ কথা আছিলে আৰু এতিয়া প্ৰায় 6টালৈ 5 মিনিট আছিলে বৰ্ডিং ষ্টাৰ্টেই হোৱা নাই। এজনে আহি পেলাই ঘপককৈ ক'লে যে আপুনি ৰাইট চাইডে আগলৈ গৈ পেলাই ওপৰত গুচি যাওক, তেতিয়া আপোনালোকৰ অকণ সোনকাল হ'ব। চ' এতিয়া চব দৌৰি আছে, মানুহ দৌৰি গৈ আছে, আমিও গৈ আছোঁ পটাপট যিমান পাৰোঁ। हेलो गाइस, ये रहा हमारा गोवा ट्रिप की पहले दिन और एक नया सफ़र है हमारे लिए। तो 2:19 हम रेडी हो गए थे और घर से निकल गए थे बास के लिए। ঘড়ীত প্ৰায় 3:45 হৈছে আৰু এয়া মই আছোঁ হাটবৰত। দেখিছে চাগে গাড়ী আহি আছে আৰু মই ৰৈ আছোঁ বাছলৈ। सुबह 3:30 बजे बास पकड़ने के बाद मेरा पहला मंजिल था गुवाहाटी और ये रहा मेरा बास का अंदर का सफ़र। उसके बाद सुबह होने लगा और सुबह का नज़ारा था कुछ अलग ही मज़ेदार। और जहाँ देखते देखते हम पहुँच गए थे गुवाहाटी पहुँचने के बाद हमने ले लिया था एक कैब और पहुँच गए थे एयरपोर्ट पहुँच के मैंने कर लिया था अपना ब्रेकफास्ट, क्योंकि अभी भी ऑनबोर्डिंग के लिए थोड़ा टाइम बचा था तो मैंने वहाँ पे ही वेट कर लिया। जैसे कि आपको पता है गुवाहाटी से गोवा का कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होता है, इसीलिए मुझे कनेक्टिंग फ़्लाइट लेना पड़ा। तो मेरा अभी का मंजिल है कोलकाता। थैंक यू। सफ़र का पहला पड़ाव ऑलमोस्ट कंप्लीट होता हुआ, क्योंकि मैं पहुंच चुका हूं कोलकाता और कलकत्ता से मेरा फ़्लाइट है शाम को 6 बजे गोवा के लिए। ব্লগ এনেই বনাবলৈ সাহস নকৰোঁ, মই লাজ লাগে ইয়াত বনাবটো কাৰণে পৰে যে কোনো মানুহে মই চিনি নাপাওঁ, তো মানুহে যিভাৱে ভাবি থাকক সেইকাৰণে বনাব পাৰিছোঁ। ডমেষ্টিক ট্ৰেন্সফাৰ লাইনটো চাওক, কিমান মানুহ। এজনে আহি পেলাই ঘপককৈ ক'লে যে আপুনি ৰাইট চাইডে আগলৈ গৈ পেলাই ওপৰত গুচি যাওক, তেতিয়া আপোনালোকৰ অকণ সোনকাল হ'ব। চ' এতিয়া চব দৌৰি আছে, মানুহ দৌৰি গৈ আছে, আমিও গৈ আছোঁ পটাপট যিমান পাৰোঁ। চবৰে সোনকালে, মোৰ বাৰু বিশেষ সময় নাই, কিন্তু তথাপিতো জোচতে মানে মোৰো আহি গৈছে স্পীডটো। चलो तो फिर अभी हो ही जाएगा आराम से। और इस वाले वीडियो में मैं थोड़ा बहुत आसामीज़ भी बोल रहा हूँ, हिंदी भी बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो जितने भी लोग मेरे साथ घूमने वाले हैं तो उनमें से कुछ लोग हिंदी भी बोलेंगे, तो इसीलिए मैं उनके लिए मैं अभी हिंदी में बात कर रहा हूँ। चलो लांचत ललो चले गल से भेज बिरयानी और इफाले पनीर और यह अकणमान राजमा আৰু খাম। চ' অনবৰ্ডিঙৰ কাৰণে লাইনত লাগি আছোঁ এতিয়া। চ' অনবৰ্ডিং এতিয়ালৈকে ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই। गेट नंबर 25 आছোঁ। ऑनबोर्डिंग इज़ कम्प्लीटेड, सो अभी मेरा सिर्फ 2 घंटे का सफ़र है गोवा के लिए। उसके बाद मैं पहुंच जाऊंगा गोवा। मंजिल के बहुत ही करीब हूँ, सिर्फ 2 घंटे का सफ़र है और उससे भी ज़्यादा मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने दोस्तों से मिलने के लिए। চ' ফাইনেলি ফ্লাইট গ'লি, এতিয়া বেগেজ ল'বলৈ যাব লাগে। তাতে গৈ আছোঁ, গাড়ী আহিব বেল্ট নম্বৰ 1ত। বেগেজ লৈ পেলাই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা, ৰাতি 3টা বজাৰ পৰা জাৰ্ণি কৰি এই ৰাতি 9টা বজাতনো কোন জেগালৈ আহিছোঁ। তো বেগেজ লোৱাৰ পাছত আপোনালোকক কৈ আছোঁ, আৰু মোক লগ কৰিবলৈনো কোন কোন আহিব সেইটোও গম পাব। এইটো বাথৰুমে নে এইটো বে? জেগা পালেহে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এইটো দেখাবলৈ হ'ব দেই, GOA। চ' এতিয়া আমাৰ মেইন টাস্কটো হৈছে মই বাছ। अरे बस वगैरह कहाँ पे मिलेगा? अभी बस नहीं मिलेगा, टैक्सी लेना पड़ेगा ना? यहाँ पे मिल जाएगा टैक्सी? अच्छा, काउंटर पे। अच्छा, ইয়াত মোৰ যিমান এতিয়া গ'ল, গোৱা মাইলছ বুলি এটা এপ আছে, আপোনালোকে এপটোত বুক কৰিব, অলপ হ'লেও ডিছকাউণ্ট পাব। ইয়াতকৈ মই এতিয়া চালোঁ তাত
প্ৰায় ইয়াতকৈ 200 টকা এটা কম দেখাইছিলে নাজানো তাত কেনেকৈ কাম কৰে কিন্তু চাই ল'ব তাত কাউণ্টাৰত প্ৰথমতে মোক 1252 কোৱা যেন শুনিলোঁ সেইকাৰণে মই অ'কে কৰি দিলোঁ বাট যেতিয়া বিল পে'মেণ্ট কৰিব গৈছোঁ তেতিয়া 1353 নাজানো চাগে মোক শুনাও গণ্ডগোল হ'ব পাৰে নে এইটো তেওঁলোকে বেছিকৈ লৈয়ে দিলে বুজি পোৱা নাই দিনত হ'লে বেছি ভাল আচলতে মই ৰাতি পালোহি কাৰণে বৰ বিশেষ মই ৰিস্ক ল'ব বিচৰা নাই সোনকালে কামটো হৈছে হোটেল গৈ পেলাই ফ্ৰেছ হ'ব যাতে পাৰোঁ সেইটোৰ কাৰণে বৰ বিশেষ একো কথা চথা নাপাতিলোঁ আৰু ইমান বাৰ্গেনিং নকৰিলোঁ লেটছ গ' মুডটো বেয়া নকৰোঁ আহি পেলাই চ' এতিয়া ড্ৰাইভাৰটোক ফোন কৰোঁ ফোন কৰি পেলাই হোটেলত গৈ লগ পাই আছোঁ होटल पहुंच गया हूँ मैं अभी तो अभी होटल में हूँ तो ৰাতি দেৰি হৈ গ'ল কাৰণে হোটেলখন নেদেখালোঁ গতিকে কাইলৈ দিনত সম্পূৰ্ণকৈ হোটেলৰ মানে আমাৰ ইয়াৰ গোটেই এপাৰ্টমেণ্টটো টৰটো দিম এইটো 1 BHK আমি লৈছোঁ সন্মুখত এটা হল আছে কিটচেন আছে এইটো বেডৰুম লগত এটা বাথৰুম আছে গতিকে এতিয়া সেইবোৰ দেখুৱাই নাথাকোঁ এতিয়া খুব ভাগৰ লাগিছে মোৰ গতিকে কালিলৈ সকলো দেখুৱাই আছোঁ অ'কে বাই বাই